Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ungafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ake sikhulume ngelulwane. Ngizofaka nesithombe ukuze kungabi bikho ozodideka ukuthi ilulwane libukeka kanjani. Ukuphupha ilulwane. Njengoba sazi ukuthi ilulwane vele isilwane esisabisayo esingathandeki. Lelo phupho lisuke libika ukuthi-ke kunomuntu oyixoki empilweni yakho. Okusho ukuthi khona osondelene nawe kodwa ongazile kahle, okuhambela ngemuva owenza ngazuthi uyakuthanda. Lokho kuthiwa yini? Ixoki. Ngakho-ke kuzomele uqaphele amalulwane asempilweni yakho. Ngiyathemba ukuthi lo buzile uphendulekile. Uma unombuzo nawe ungabuza kwi-comment, sobe sesikwenzela eyakho ividiyo siyifake lapha ku-YouTube. Kanti uyakwazi ukungi-inbox-a ku-TikTok ucele inamba ka-WhatsApp la uzosibuza khona njalo ekuseni, njalo ekuseni. Buza umbuzo kwi-comment uzoyithola nje impendulo yakho lapha ku-YouTube ngokushesha. Nisale.